I pozdrav svima, nastavljamo sa ovom igricom zvanom Outlast. Uradili smo prvu epizodu, preporučio bi da pogledate prvu epizodu, pošto ne bi razumeli šta se događa. Pa da, neću sad da objašnjavam, ali debeli jedan nas bacio ovako i mi smo pali ovdje pa smo se sad probudili, pa ajmo da igramo. Ok. Kameru i dalje imamo, cool. Da li šta je ovo, neki internet kafe, opa. Šta je ovdje? WC. Baterija u WC-u, ne bih ja htio ovdje i dalje da idem. Ima i ovdje, ali ovdje još jedan WC. Nije, šta je ovdje onda? Ima bateriju? Nema. Ok, ajmo i ovo vazo, daj Bože ne padne. Ok, ovdje još neki internet kafe, what the fuck, pogledaj ja. Nešto se čuje, nešto krče ili šta već. Nema ništa ovdje. Ovdje. Koji nam je objective? Escape the asylum, access the security control. Kao da pobegnemo iz ove ludnice. To pick, hold, E i Q. Ajde ima. Što? Onaj koji... Nije. Ok, ja ću... Da, ti si ok. Idemo i ja... Gdje si bajo... Gdje ste... Kako ste vi meni? Koliko notova sad imamo? 3 nota i koliko ovih 3... Ok. Ja ću da pokušam što više ovih ne notova, da, i notova i ovih dokumenta da dobijem što više. Jel ima nešto ispod stola? Ovo baterija, jeste baterija. Cool. Ne dopadaju mi se baš, keycard, ok. Ne dopadaju mi se horror igrice, ali je ova za sad jako dobro. Po meni. Ajmo ovamo. Collected objects are updated in your reporter's notebook. Tab. Inventory keycard for security control. Ajmo, šta je ovo? Ti... Ajmo, skroz tamo trebamo da idemo. Ajmo, sagnemo. To ćemo do tamo. Jebem li ti mater. Aj se skide bre za mene. Jebote. Ali znao sam. Samo da znaš, na YouTube-u si. Ovi su i dalje mirni, jel tako? Gledaju. Jel da? Da, oni su okej. You can't make me šta? Ne možemo ovdje. Ok, ajde idemo mi. Shit, pregazio sam lika. I ovdje, šta je ovo? Dokument, cool. Šta je vamo? Security room, electric room, library, recreation hall, cafeteria, chapel. Ok. Ajmo, što je to? Pa zar to nije onaj tamo koji je sedao? Teleportovao se. Jao bre, Ne ima li šta ovdje? Nema šta. Šta je bro? Šta je ovdje?
Prazno, naravno. Vidi ti meni jaknu. I dalje imam jaknu, nismo mi ukrali i patike. Vamo. Još jedna ruka. I glava! A ovdje nema jumpscare-a. Witness. To je opet bilo nešto bitno kao. Idemo kod onog lika koji je upao ovdje. Ajmo kod njega. Šta? Ko je Walker? Ko je bre Walker? Ko je Walker? Još jedan dokument. Ajmo, je li ovo security room? Vidi. Ko je tu bacio? Jeste security room. Šta je ovo? Klik tu i... Ladno, moramo se krijemo. Zatvaraj ovo. Ovdje. I gledajte sad ću da hakujem sve. Okej. Šta je ono? Isključio nam je. No objective to restart. We have to contain... hide in the locker. On s ove strane... ne, on je s ove. Ko je ovaj? Trči! Samo trči. To on. Ne. Šta kreće muzika? Je li on i dalje ovdje? Nije, pa nema moguće, zatvorene su vrata. Šta je ovo? Dokument još jedan. Ima li baterija ovdje? Ma ne, sve je mokro, nema šanse. Molim vas, prestanite sa muzikom. Hvala vam. A ne, i dalje ide. Šta je ovdje? Kola još jedna. To volt shift, znači tu. Možemo kao da trčimo i da prelazimo. To neko je se meni činilo ili je neko tu. Ja mislio da je čovjek, jel vidite? Kao ruka ovdje. Ok, ajmo restart generator. 2 gas pumps. Treba nam 2 gas pumps. Ok. Idemo ovamo. I ovdje. Ajde, idemo treću. Tako lupa. Žurim. Izvini, molim te, ali žurim. Koji sam ja debil, vrat. On me primetio. Kri se ovdje u uglu. Koji sam ja debil. Polo my dick hole. Trči, samo trči, ne, ništa nema. Ništa nema, samo trči. Otvori ovo i trči. Šta? Ko juri? Je iza mene? Šta? Ko juri? Ne, ovdje. Vidi ga.
Vi ga. Beži bre tamo bre, govno jedno malo. Au. Smo upalili. Sad. Gde? Gde? Samo gde? Jel nazad ovde? Kako je sad zatvoreno? A sad će ovaj debeli da mi juri sigurno. Ovaj lik je i dalje tamo. Ne idemo gore. Ne idemo gore. Eno ga i dalje mesto, pa ako smo uključili, ja sad mogu da idem napolje. Ne mogu, moramo da uključimo. A, da, moramo do kompjutera. Samo me zanima da li su ona vrata i dalje zaključena, to me najviše zanima. I dalje su zatvorena. Ovde nema ništa više, jel tako? A samo ovaj čovjek. Baterija mi se troši. Vidite ovo. Keyboard i monitor. Šta piše na monitoru? Hellman, ili šta već. Pocepan zid ovdje. Mogu da otvorim vrata? Vrata? Molim vas, ne mogu. Pa šta sad? Da li opet da skrijem? Ne može. A što je imalo u ovom gdje on pogledao? Najobičniji. Ok, najobičniji je. Ajmo, pali malo. On je se... Šta je bilo ovo? Je to onaj debeli? Ko je to? Je to ovaj lik? Pa to je ovaj koji nam je pomogao na početku, valjda. A ne, to je onaj kao što je rekao apostol i gospel ili šta već. Šta? To su ovi specijalci, dobre. Idemo. Jedan je pao. Ne. Dobijemo... Što sad događa? Loaduje se igrica, sigurno je ovo drugi chapter ili šta već. Sad se nadam da nismo negde, brate, u pripizdini ili gde je već nas bacio, nemam blage veze. Pa da, evo ga. Što je ovo? Nije nam ukrao jaknu, vidite Versace, super. Ajmo, idemo. Ustaj. Jel nam uzeo kameru? Nije, hvala Bogu. Ja mislio da nam uzeo kameru. Pa ljudi, ja ću ovdje zaustaviti epizodu. Snimamo već dobrih 14, ja mislim, minuta. Završili smo totalno sve što se tiče onog administration ili šta već, kako se zove. To je početak, chapter 1 smo završili. Pa da, završit ćemo ovdje klip i hvala vam na podršci na ovom serijalu. Dobili smo 22, možda i 23 pregleda, pa da. Hvala vam puno za sve. Lajkujte i šerujte i subscribeujte se i peace.